Kawai naki jingja bapan kendet, kawai ka khalung kala syadi hadu hanyaw sin hala ukpa tang haki ar benai. Ki pulit kila kem ya ki khatwai ngut ki breu ki bakhayi breu halor ka jingkano ba kidi yakani ka khalung ka badang don lai benai. Yakani ka khalung ladi da ukpa jongka hakador nyaw pho hajar kani kala pau perthai hadin baka kmi it jongkani ka khalung kila pentip syaki pulit. Ki pulit kila yathu ba ubasya kano ubathet yakani ka khalung bat yakani ka khalung hakaba khaddu layok ban pelat na Vijaya Vada. Deputy Superintendent of Police ka North Division Mangalgiri Police Station Uje Rambabu ulaong gilayok pelat ya ka khalung bat IT syaki bahayeng hasam ubasya kano hakmat halor kani ka jingdi udai ukpa jongka. Yakani ka khalung ladi syaki babun ki breu bat ubasya kano shim don kano ka kamrunar menshua hak bakhaddu ladi yaka hakador arlak sanpho hajar hashwa baki pulit kinkem yaki badon kti yathu utei uhe pulit ya ubasya kano latip gerteng kum manuj ubalayo yakani ka khalung nadu kilai benai menshua uladi yaka syakawai ka kanthai ka balasong kurim ka Meghawat Gayatri baju khotsin kum ka Saraswati jong kashnong Kondaprolu ka Nalgon district hakador nyaw pho hajar. Kamhadin ka Meghawat Gayatri kaladi kala yakani ka khalung hakador shilak arpho hajar sya ka Bhokya Balawar Tiraju jong ka Dilshuk Nagar ka Hyderabad kabaladi kalapat sya ka Nur Jahan hakador shilak prapho hajar. Yakani ka khalung ladi biang daka Nur Jahan ringkat ka jingerap uwei ubasya kano uanu boju ude kiran ka Khammam district hakador shilak khandai pho hajar. Uladi pat yaka sya ka Padala Shravani jong ka Vijaya Wada Bench Circle hakador arlang. Kajing persyang di kadang beteng bat ka Padala Shravani kaladi sya ka Gari Muku Vijaya Lakshmi jong ka Gola Pudi hakador arlak arpho hajar bat lathit khaddu yakani ka khalung da Uvari Ramesh ka Iluru East Godavari district hakador arlak sanpho hajar.